Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ngaji lagi di belajar Iqra dengan tanda baca Fathah. Hari ini kita belajar di jadwal Iqra 1 halaman 23 dengan huruf mim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mim di fathah ma. Mim di fathah ma. Ma. Gha ma do. Gha ma do. La ma sa. La ma sa. Ja ma a. Ja ma a. Fa ro do. Fa ro do. Ka ro ma. Ka ro ma. Kho la to. Kho la to. So ma da. So ma da. Dho ta dha. Dho ta dha. Ma za ko. Ma za ko. Sha ma la. Sha ma la. Fa ka ha. Fa ka ha. Gha ma. Gha ma. A ba ta sa. A ba ta sa. Ja ha kho. Ja ha kho. Da dha. Da dha. Ra za. Ra za. Sa sha. Sa sha. So do. So do. To dho. To dho. A gha. A gha. Fa ko. Fa ko. Ka la. Ka la. Ma. A ba ta sa. Ja ha kho. Da dha. Ra za. Sa sha. So do. To dho. A gha. Fa ko. Ka la. Ma. Alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan dan berkahi ngaji hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.